Mwaramutseho neza nshuti bavandimwe b'ibiganiro byacu kuri Saheli TV. Imana ibaha umugisha, mukomeje kubana natwe uko bwije n'uko bukeye, mugenda mutwereka ko muri kumwe natwe, turabashimira cyane. Ni ukuri Imana ijya ibaha umugisha. Turagira ngo duhumurize wowe ufite ikibazo, wowe utamerewe neza, wowe uri mu bihe bitakoroheye, tukubwira ngo amahoro y'Imana akomeza abane nawe, kandi Imana ntabwo yakwibagiwe, izakomeza kubana nawe. Turi tariki 20 mu gitondo cy'uyu munsi, umunsi wo kuwa kane. Tugarutse kandi mu makuru yacu n'ibiganiro byacu bitambuka kuri Saheli TV. Ntimujye kure kandi mukomeze mubane natwe. Ni ibiki bizindutse bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga? Umutwe wa M23 nyuma yo gufata Goma ugafata Bukavu, noneho ubu waba werekeje he? Amakuru yacu kandi turayakomereza kuri Perezida Felix Tshisekedi udashaka kwicara ku meza y'ibiganiro ngo aganire n'uyu mutwe wa M23. Reka twongere tubasuhuze bakunzi bacu b'ibiganiro byacu bitambuka kuri Saheli TV. Reka tuve imuzi n'imizingo aya makuru yacu. Ingabo za M23 uyu munsi ziri kubarizwa he? Uyu munsi ziri gukora ibiki? Uyu munsi ziravugwaho ibiki? Tega amatwi wumve, ni Saheli TV. Ingabo za M23 ziherutse gufata umujyi wa Goma, zikiyongeza umujyi wa Bukavu. Uyu munsi wa none ziri kubarizwa muri Kivu y'Epfo, mu mujyi wa Uvira ndetse no muri Kamanyura. Ni mu gihe kandi tariki 14 nabwo kandi uyu mutwe warasaniye bikomeye n'ingabo za Felix Tshisekedi za FARDC, ukarasanira uyu mujyi wa Bukavu mu masaha make, ukaba wari wamaze kuwufata. Bikaba bivugwa ko uyu munsi wa none izi ngabo za M23 ziri kugenzura umujyi wa Bukavu, ziri kugenzura umupaka uhuza u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wa Rusizi ya mbere, wa Rusizi ya kabiri. M23 ikaba ari ifite iyi mipaka ku ruhande rwa Kongo. Izi ngabo zimaze gufata uyu mujyi wa Bukavu, zakoresheje abaturage inama, zibasaba ko abasahuye ibintu bitari ibyabo bagomba kugaruka bwangu, bagasubiza abantu ibintu byabo. Ni mu gihe kandi abantu bari bahunze mu mujyi wa Bukavu hirya no hino, M23 wagiye bashishikariza kugaruka bagakomeza ibikorwa byabo, bababwira ko amahoro ahari, nta kibazo gihari. Abantu kandi nabo bakomeje kugenda bagaruka mu byabo nk'uko bisanzwe, ndetse n'abafite akazi batangira gukomeza akazi kabo. Ingabo za M23 zabonye ko ibyo ngibyo bidahagije, zitagomba kuguma mu mujyi wa Bukavu gusa, zikomeza urugendo rwazo, zikomeza kujya mu majyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu mujyi wa Uvira ndetse naho bita Kamanyura. Izi ngabo kandi zimaze kugera mu mujyi wa Uvira, zahise ziwigarurira, zikozanyaho n'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo. Ababo murabizi ko nta gihe bajya barwana, icyakora humvikanye amasasu makeya ubwo bari gukozanyaho n'izi ngabo. Nta gihe cyatambutse M23 yahise yigarurira uyu mujyi wa Kamanyura. Ubwo yamaraga kwigarurira uyu mujyi wa Kamanyura, umuturage waganiriye na BTN TV yavuze ko yabonye ingabo za M23 zifite abasirikare ba Wazalendo ndetse na LDC zababoheye amaboko inyuma. Avuga ko kandi yabonye izi ngabo za M23 zambuye ingabo za FARDC ibikoresho, babasize imbere ngo babashoreye. Izi ngabo za M23 zikomeze gukubita inshuro ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo. Bikavuga ko kandi izi ngabo za M23 ntabwo araho gusa, zahise zigenda zijya ku mupaka wa Kamanyura. Uyu mupaka nawo biravugwa ko izi ngabo za M23 zamaze kuwigarurira. Uyu mupaka ukaba uri kugenzurwa n'ingabo za M23. Haribazwa niba izi ngabo za M23 zizagumana iyi mijyi gusa, cyangwa niba zizakomeza gufata n'utundi duce tugiye tugize ibice bya Kongo, dore ko kugeza ubu ngubu imipaka yose ihuza u Rwanda na Kongo ingabo